Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Mads and Wa, Trononoma, Connosatomid Fosarash Wig, Gaeilge Weekly, Agron Cade is a Hainteg, on Sochtan Shuh, Erdus Bidger. Gur hugshiv fwy Jerry, you might have noticed na Crowain Kjol intro agin on Sochtan Shuffos Tomid Hun on classic Gaeilge Weekly tune Usaj ach just by she eg Jera on show at the end of the show mar on outro just makes one of Nilsam got me rudegin ahru Dumsa May héine nar bhín mise ag éisteacht le podcréaltaí ní matlam nar bhín an numar ceol agus intro ag tús san podcréile ní matlam nar bhín duine ag labhart sa bheith ceann ó cuaig nóméid mar intro ar dús agus an sin an opening credits agus an podcréile a hosú go háirithe má tatú i géirí dul le chulla ag éisteacht leis an show, especially if you're looking to go to sleep. Listen to the show music player and out at some point can wake you up is féidir leis who rúiseacht agus ní mé géirí é sin a dhéanamh dit. So always trying to improve, change little small things here at Learn Irish Online. I gcónaí I géirí rudaí beaga a ahrú agus a dheabhsú is dócha an seo Learn Irish Online agus comhma lei sin Gaeilge Weekly. Comala sin, tá na hybrithe tíomh the workers are outside na hybrithe tógála tá si ag paintála tá si ag drilláil freisin agus ag déanú neart rudaí defriúla ní mai cinse ní ra mé ag labhart ló ní dúirt ma hir na talún aon rud lom. My landlord didn't tell me anything ach tá siad ag paintáil an ferganibh agus ag déanú beaganaí an ibre an muid an sin so tá súil agam nach mai sibh in an aon rud chostal ach má tá bronnarm tá lán clasanna difriúil agam I have a lot of different tricks on Audacity and Bulgari a bhí mé I buintú sa jazz the software that I use honestly my ein turn sa chulra ach má tá rud na go bronnarm ní mór an eile gur féidir an déanú Fui, and I don't quite feel like going out to a load of middle-aged Spanish men tell them to shut up for half an hour. Ní mulhium really. Ní mulhium go an ceartám chun dulamach agus rá le trón ó cathair Spáineach na meáníis, an féidir libh beidir bheith ciúin nó níos ciúna fa la or. So, how are we all doing? Connosatomid Gaeilge on Sochtan Shuh. You're listening to the Níos Simplí version of the podcast. Tá tú géisteacht leis an legan Níos Simplí. Jen Fodcrail, if this is a bit too difficult for you, tá tú an dul go dtí an legan Wad Níos Simplí, no an legan Dátheanga, or the bilingual version, as it's also known, mar leatar chomhma. And if you want a bit more of a challenge, maybe it could be a good idea after you finish this, go listen to the full version. It's féidir le dul agus éisteacht leis an legan omlán no an Gnáthleagan den fodcréile leis an Gaeilge. Níos tapúla Gaeilge beagnaí níos castach, níos sé róide friúil ach níos mó na aon rud ní bhíon mé ag labhart an méid sin mBéarla agus ní bhíon mé ag tuairt na heastracán le haghaidh na focail níos Jackra. This week on Sochtan Shuh, tá mé géirí labhart beagnaí faoi sport an deireadh seachtaine. The weekend's sport, the weekend's just gone by on Cúgal lá mi bhíon fóver go dtí an seachta lá mi bhíon fóver. Jeagná ní matlam labhart se nummarcha faoi sport. Cé gur bhfuil mé, cé bhfuil mé am a fan san sport agus je lán sport defriúil, even though I am a kind of fan of sports and different, sounds very American, sports fan. Cé go bhíon mé leanúint Formula 1, soccer go pointse, snooker na leithean de seo, bíon mé leanúint an snooker a bhád níos mó, agus cúpla sport eile, fiú by mé labhart beagnaín. Ní ach beagnaín. It's only a little bit, but a little bit still. Later on about golf and the Irish Open and Rory McIlroy and the win that he had agus an bua a bhí aige. Agus fiú le rudaí cosú leis an golf. Níl mór an simagam in golf. Ní bhíon méid féchan sé an PGA Tour nó live gach seachtain
ach mátá an Ryder Cup nó an Masters siúil an sin bíime ag féchans agus tá méid tanú go mór mátá an seans agam féchans na Masters i gceann caiiciis. Looking forward if I have the chance to watch the Masters in a fortnight, but I'm just realising tá mé dúirt tar éis tuairt faoi deara. Oh, thank God. Buigs le dia. I was thinking, vi me kappa in my head. Oh no, that's the same weekend as the Castra's Fla, which I've spoken about before, and I'll be speaking about next week probably by me glártswi. An Sachtan Shugan, no, beidir igyan, gaithachtan, an Fla, like ceol Náisiúnta na Héireann, an Fla ceol a bhín siúil sa Spáin. I Castra's gach mi bhean fóver, níl sé an deir seachtainna seo ach an deir seachtainna i níos sin an fiú lá, féhíú lá, timppel an deir seachtainna nó timppel na dátí sin ach buigs le dia an Ryder Cup siúil an deir seachtainna i ní sin. So neart rudaí ag teach suas agus tá ag tanú go mór le an rudaí mi bhean fóver. Looking forward to a lot of things in September. Ach mar hampla leis an Ryder Cup ba me gafa leis ach seach sé sin ní léon simagam an chuid geile den bhliain sa ghalf seachas beidir the Open agus the Masters. So tá ag súil ceapmantá lán daoine in éireann agus go háirithe a lán fear in éireann, especially a lot of guys or lads in Ireland like that, you know, kind of casual fans of a lot of different sports. So sin cosúil lomsa. Agus bhí me ag shreibh síos maid sin cúpla smaoin of maidir leis on Bud Creile in terms of the podcast today, a few thoughts. Agus thug me fidear go raibh a lán acu buinte le sport, so there's me, you know what, tá me an lords faoi sport inne. Dús an rud is módomsa an deir seachtainna seo maidir leis an sport gan daut bhí sé sin an chluthe idir éire, bhí me an sastanna arán sin, idir éire agus an ungar an sin an Saturn, na crush, yeah, bhí sé siúil an Saturn, is an Aviva Stadium, no, is matlumsa really, Lansdowne Road, I like to say Lansdowne Road and not on Aviva, tá cuma a wadníos cool it seems a lot cooler to me, and I like calling stuff by the whole name sometimes as well as Gnáthleagan a bheith ag léo rudí leis an sean anam nó an sean lagan den anam. Agus is sin mar chluthe soch mór so grúpa cáilíochta seo in this qualifying group tá gach duine ag súil go gríichnóí an Gaeilge mhór an grúpa tá gach duine ag smaoinú agus sa ceapú go mbeidh Armenia ag críichnú bhun an grúpa, so really le haon dara áit. Listen, níl is agat riomh cad a thar lóí, you never know what will happen ach seans ma go mbeidh is tócha. An ungar agus agus, ní seans má támid hána féin san omíocht adsrin hain don dara áit sin. So we're in competition with each other for that second place, and whoever gets that second place pay Aaron a ayan an dara áit sin by siad ag dul nó ag leanúint ag Gina playoffs agus by chance. Like cúna sé agin nó beidir acúb san ungar hon a bheith gimmert sa playoffs chun spás sa churn Déanta an bhliain se thugan all agus arnóí sin an aim sin an bring loads sin gacrad. And that's the dream, that's everything. Nis ceithre bliana is fiche, no, well, 3 bliana is fiche ach an bhliain se thugan ba sé ceithre bliana is fiche ón dhearnach ará ar foreign soccer na bhar arénos, the men's football team qualified cáilithe le haghaidh an churn Déanta sa soccer gabhfuil sa dó agus Japan agus Korea agus ag fáil cóscóir an chearmán agus an sin ag cailún sin na Spáine agus mar sin agus Saipan rih an craibh before the championship or before the competition. Agus sin an dhearnach gabhfuil sa sé níorman sin anna dhéanú gabhfuil sa de Thierry Henry agus an hand of God gabhfuil sa cathirdeag ní raimid go maith ar churbe, we weren't good at all. Gabhfuil thuchtteag chailmid an sin in céanaran in na Danmarga agus 2000 is a fé dó ní cuimhníim an ra sé sin ar chailmid in Slovakia, no actually bhí sé sin beidir grá sé ach freisin bhíimiid sa grúpa leis an Turb agus an Gael. We were in the group with Portugal and Serbia and we weren't good at all, lost to Luxembourg, and less said about that the better. So níos fearr an Lord 3 rud aigen eile agus bhín chluithe seo fear hábhaach in nungra
must rudé gur chailmud if we lost. That would almost be the campaign over. Bheag nor chríchní an feachtas an sin agus bhíimiid an chungrach leis an gluthe a chailúint ach buchas le dia. Thank God bhíimiid in an cóscóir all arénos sa deire leis an gúil sin le Adam Ida. And níl mé róchafa leis an soccer go generalta. Not too kind of into football or soccer, whatever you want to call it overall. Bhí mé ribh seo agus bhí sam Larfol, Liverpool agus an Premier League agus gachar de lachna sam just an chuí atá an Premier League imithe agus chomhpháirtíocht sin as well as that. Níos mógus me sé garí ní sinne nu meach fé goig na sean. I'm not old, I don't think, ní chapam. Agus madlam, in áit just a bheith féch an se rud aigen le atá sais istócha mé sach tí changelse wise that I'm disconnected from, cin ceangelse tá agam le na daoine seo is asanna agus ní asasnaíad is as an Éigipt nó Cameroon nó an Rúis nó an Brazil nó an Argentain is as tíortha difriúla timpeall an domhan iad ag immert san sin in áit I London nó Manchan nó Larfol agus tuis níl aon rud agam I gcuine sin I don't have anything against that. Like, it's like, well, befearlam just dul go cléthe áitiúil an seo sa Spáin agus dul chun féchant Real Betis or Sevilla FC nó má tá mé sin éireann is íbhanlam dul go cluichí Gaeilge Weekly. I love going to United games if I'm back in Ireland or any League of Ireland game wherever I am in Ireland's payout ó bhfuil mé in éireann. So is tócha mar sin because of that. Níl mór an sugam sa soccer na léon de seo mar chuid móid in soccer an telefís bíon sé buinte leis an Premier League nó leis Saudi agus fiú la Liga tá sé níos cosúla sin ró profisiúnta beidir too professional and too much nonsense. People talk about transfers stuff. It's like, who cares? Okay? It's cumhpháirtíocht seo, it's cumhpháirtíocht transfers, So faoi dul agus tatnamh a bhainte an soccer agus na scéalta ag buint leis the storylines fiú cúpla seachtain ó hin. Sin rud ionach maidir le League of Ireland agus anis Shamrock Rovers agus Shelburne ag immert an Linfield an sin Ireland Derby agus an Star ag buint le sin agus an chluthe ó thaobh foiltíochta the game in terms of politics, what that represents chomhpháirtíocht le sin Shamrock Rovers ag dulgadí na Azores agus an chuid mód an éireann is as an Brazil lead. The most of the team are from Brazil because it's almost as close to Brazil as it is to Portugal, and it's the furthest west you can go in one of these games. Níl tú an dul níos mó an taobh sin, Oh, here, like cluiche cosúil le seo. Those stories is matla mé sin ach an level profisiúnta the gach rud sanitized agus media trained agus just shafo jugs ní féidir lo tada rá faoi aon rud. They can't say anything about anything. You don't see a single Premier League footballer bar a few like Salah maybe nechan tú ein imroir an sin ag labhart samach faoin Palestine, ag labhart samach faoi cadtharsúil sa meán ortha, ag labhart samach faoi whatever, and speaking out about whatever it is until they're all told to by UEFA or FIFA about one specific thing about racism or the One Love campaign or rud aigen mar sin agus just níl mór an characterí le fáil ceapam. So níl mór an ach sa chluiche idirnáisiúnta in the international game ceapam go bhfuil sé difriúil agus ceapam nach bhfuil soccer idirnáisiúnta athraithe mór an really le fithe nó trocha bliain nua. So I don't think international football has really changed that much in 20-30 years. Beidir na fairness mó an Argentina, Brazil, an Gearman an Udal Beidir ach fós just, daoine as tíorháin ag búla le céile or a bháin gach cúpla mí, lads from or girls from a certain country meeting together to play a few games kind of every few months. Agus is bhádam é sin is bhádam leis an rud seo le UEFA, the World Cup agus European qualifiers tá an dul San Marino agus tá tú gimmert in part-timers. Daoine nach bhfuil ina imróí garmúla churbe agus cúpla lá in níos sin seans go bhfuil tú ag dul gotí an Westfalen Stadion sa Hermann cean duna stad is mó around one of the biggest stadiums in the world agus tá tú gimmert in Musiala
agus Manuel Neuer agus Matt Hummels agus Florian Wirtz agus na daoine seo literally na himróí is fearr ar dá. Agus is even le mé sin go háirithe san Eorp agus na scéaltaí ag buint leis agus sibh sé ag éisteacht le seo tuis ag Milan daoine ag éisteacht leis an agran so níl sim agah sa sport nó seans ní éannig sibh you might not even be Irish and therefore not being if Ireland are going to qualify or not for the World Cup they're probably not seans man nach bhfuil siad spoiler ach sibh sé ag éisteacht le seo atá nó bhfuil sim agah minis ba is agah an mhór éire an bua in Armenia tá an podcraile seo ag teacht amach lá I níos sin agus leúna dé baimid dúrch taréis an bua aáil ach léire níl is agad raomh ag only bín twist no turns ach tá man gimmert beag níos fearbéidir an sahar ní ramid Rowak, few on Shane, Honig Muncharash, Sadarala, we came back, and it's a very good team in Hungary. Tonungar, Soch, Lods, or Agus Captain Gould, she Tontenu, Kerkalor, actually, and I in the Ports in Gaeilge. Omork, I think they'll do right against Portugal tomorrow. Again, you'll know the results of that while listening to this by Isag of Kintur of Ian on Shane, Agus Shivsha, Eisteacht, Lesho. Ach ag tanú go mór leis an gluthe amórach in Armenia le cúnaide baimid sin an buáil agus cílíonn sé sin nó cílói sé sin that'll mean go mbeidh sé nó seans má go maiimiid sin an é a hógáil síos go dtí an chluithead éireannach down to the last game in Hungary a rís I Budapest against Hungary again in Budapest agus le cúnaide baimid sin an shricú na playoffs ag fóbstáil an twists and turns cinse chun teacht sa grúpa seo ach tá leis an soccer de Náisiúnta níos sé ahraí mór an ceapam agus sin rud a níon go mórlam agus fiú ag smaoinú siar cuimh naontacha nuair bhí mé óga a rís ceapam go mé fósa móga ach nuair bhí mé I my fáiste when I guess I was a child when I was 10 and 8 watching games equivalent but capam ní chuimhní amach beidir cluiche nó go inar bhíimiid ag immert ar an Sean Lansdowne Road mar hampla na San Marino Cubaganálge gohfuil sa sé capam beidir gur sé sin an tain cluiche a tháinig mé ar an telefís a bhí sa Sean stád bhí sa Sean Lansdowne Road Sean Lansdowne Road try saying that 5 times in a row Éisteacht é sin ará chuig ó as a chéile. Ach, seach sé sin ag mar sa borchan chrócaig gur fra cúpla blin na cluichí an aina Franca agus the Hand of God le Turín the Hand of Frog mar a chalítar agus ba bheog nóir bhuaimid in na hidálig chomhmála sin agus cad eile scribhna mé gimmert sna na Bulgara agus Montenegro sa chrúpa sin an sin ag cáú le gábhils fithe nó gábhils a dóigh actually Ukraine and Poland agus na cluichí in na Rússia agus na cluichí chomhmála sin in Armenia iad hain an feachtas sin in that campaign agus an sin gábhil sa 50 agus John O'Shea in na Germána sin lang in na Germána agus really bhí sé sin is dócha mar an feachtas déarnach feachtas math déarnach a bhí agin and everyone since then gach ceann ó hin ní rá sé go má agus ní áirí go linn ar churbe we didn't do well at all agus an sin bheog nóir bhuaimid I Lisbon or Faro níl sam cá sé Faro ceapam cúpla blian ó hin we almost won in Faro a couple of years ago and Ronaldo scoring the 2 goals at the end and just I know, pinpoint different things in my life through Ireland games and Ireland qualification campaigns agus an ishta na Nations League. So on sauce, they go only buinam tatnavas, mi vion fóver mi error fóver mi na sauna, nervine era ag immert an sin sa qualifiers. No few friendlies, ac nís mó na qualifiers agus na Nations League, no a Nations League anish cé, na leihin the show, ni vín stig Jano Covma, mar rinnimid jet no cúg bliana de go hin agus fiú an sin ní raman sig Jano Covma mar rinnimid I rit na nócaidí. Even then we weren't doing as well as we did back in the 90s ac sin. On sport agus an sin nor a hagan stócha na rudí maithe agus na leihin de maithe sa tauki le cúna dé. When the good days come in the future, you enjoy the more being too níos buoch as and that's every team just goes through ups and downs. So le cúna dé tá na brighter days ag teacht agus beidir ghfuil siad take
le Heimer Hamgrimson ach níl sagam fós. Seach sé sin, tháinig mé grá an Women's Rugby World Cup siúl, grá an chun Déanta nó chun Déanta na man siúl sa rugby faoi láthair. Tháinig mé literally gá nóméid den cluthe ceapam in nu a héalann inné Tá me sig taftú an luúan I'm recording on Monday. Agus, níach mé gá nó trí nóméid nína hunn, bhain seo ag rá ghfuil mé really ag leanúint chun an chun Déanta nó chun Déanta na man sa rugby níl mé ach sin rud gan dáis atá athraithe ime insin le cúpla bliain anús. Ar nó tá lán caint na léithe seo faoi sport na man, so women's sport and visibility and who should be covering it, even if you've games should be female pundits and so on, or female pundits in the males game agus rudí mar sin agus beidir cúpla bliain ó hin bhí mí níos mór an tíomh níl sé seo ru hábhaach is cuma faoi seo cuma mátá mar hampla chun Déanta na man sa rugby RTE. I don't care if the Women's Rugby World Cup is on RTE or not. Ach, tá sé sin airfríthe ime insin cínse. I hope no one clips the small bit I said there about not caring. That was a quote from 2 years ago, sin no sin a chuí ar meid smuoin of gábhlín ó hin. Ach na léon seo teige a bhád níos fearr inis cén fá ó bhfuil sé cótábhacht. I understand now why is it so important go bhfuil rudí mar sin ar siúl. Ní bháin ar telefís ach go bhfuil funding freisin agus bhfuil mainú le haid na rudí sin le haid sport is dócha nach bhfuil cómh feicálaach, sports that aren't as visible agus sport nach bhfuil béidir an méid céine mainstream media coverage acúb mar hampla na Paralympics nó Special Olympics freisin. Freisin is féidir le dul gáitnell agus leir faoin na daoine atá páirteach agus bhfuil níos mó minorities páirteach that there are more minorities participating, I suppose, or involved sa rudí sa le seo sa sport agus sa telefís agus sa scáilán agus mar sin se tuigeann cin fámar. Rís má tá Colleen óg adsa in air, and if you have a young girl or a young family, let's say in Ireland, but especially girls go le colony, má tá siad sin chur an telefís siúil agus I gcónaí nuair tá sport siúil tá na fíor ag immert agus sin níl sé a riomh chun rá tá mis seo chun rugby immert nó tá mis seo chun camogie immert agus go háirithe le rud éagsú le rugby is tóca, especially with something like rugby, because camogie, I don't think it's ever really been a taboo about girls playing Gaelic football or camogie. Obviously it depends where you're in the country. Brahan sé cén láts ó bhfuil tú is tócha sa tír agus brahan sé beidir caitheann agus whatever the situation. Ach te gan má déireann Colleen tá mé gurí camogie immert nó pelghaoileach immert sin éireann sin rud déireann má go híntaach agus sin mar an gnáradach orintanta le rudí is tócha le sports fiú níos physiciúla with kind of more physical sports. Camogie and hurling can be, or camogie and Gaelic football are pretty physical, something níos physical like so rugby orintanta tá tabú modulus sport na man women's sport and playing national reach mona will share on television because mona will on target ag teachtasteach if it's not on the TV and if there's not money and funding coming in for this, then girls are never going to be able to go on to play it. And the benefits that come from sport, na lasna a hagan ó sport agus an maithis a hagan ó sport agus góir dín yoga gimmerts sport. Sin a rud tá Rory McIlroy an Irish Open a bhuachan sin Rory McIlroy can win the Irish Open yesterday as he did mar rinne sé sa K Club ach níl sé sin actually tábhaach. Cad tá tábhaach ná an bua sin tá sé chun inspráid agus spragu a thuirt don méid sin páistí ar fud an fud an dánach go háirithe ar fud na hÉireann Trout Ireland chun golf a thosaú nó chun leanúint ráile golf nó fiú rud ag an eile. Fiú is cuimhin lom im lína dé luúan tar éis na Masters nuair bhuaí Rory McIlroy na Masters. Hui misses Jack go dtí an obair, chun an podcréile seo a dhéanú nó chun whatever a dhéanú le leanúint agus bhí lá ionach agam ag an obair agus bhí an méid sin sprágúán
just few ag fécant a Rory McIlroy and ihe rivray agus ag fécant, like watching McIlroy the night before and seeing like what can be done when you put in the effort and when you go for it and you don't give up, you know, they're landing to her eyes, ní stopping to. So, you know, few rud ag an mar sin, tá sport in an daoine sinna, no daoine fásta dermuds, daoine yoga, a spragu to motivate them and show them that they can do brilliant things, but especially young people go horithe daoine yoga, agus bhí méid leart faoi sin is tócha seachtain nó go ó hin maidir le an tachtan sa catsa ceap maidir le muín in air and confidence in Ireland agus a ghfuil beidir an glún seo ghfuil beagán níos mó muín agus creidirh onan féin, belief in ourselves go bhfuil man sin an rud éigean a dhéanú agus go bhfuil man sin an a bheith mar na daoine is fearr nó na himráí is fearr the best people are the best players at X, Y, or Z, the best actors na haisteoirí is fearr agus ceap mar dheallar sin rudaí cosúla mar hampla fear na an sa soccer, sa feilghailach, sa rugby inis, gúil sé an telefís, gúil agad ag teachtasteach an dó agus listen. Ní bhíon mise ag fécant really a rain sport na man. Níl mé hon is sin hiúltú, I don't deny that. I feel guilty about that either. Ní bhfuil hím ciúntach faoi sin ach an airad. Ach te go mhád níos fearnis cén fáhil si sin tábhd agus scóirí, you know, daoine bhfuil just tá siad níos deacra ag mrá bronar má tá sé. Tá sin níos deacra ag daoine mar hampla, daoine atá gay agus daoine gorma, daoine atá mar chuid sem mai náir agus dums te go mhád níos fearr. Níos am cad a dahraí I mé don't know what change, but just ag leabhart níos mó daoine agus thug mé fitar like rudaí still a pride le daoine atá gay, rudaí cosúil le sport na man agus scoil sin níos frachálaí agus scoil níos mar agad an sin le haine marrá. Tuigim níos fearr cicomh tábhaach agus atá sé sin. Rudaí cosúil le daoine gorma a bheith is scanán agus chlár an telefís agus tá some caithí tú trórán na chur seo you have to put limits on this as well. It can't just be, you know, 50-50 on everything. Has to be meritocracy agus mar sinja agus an aistóir is fearr nó an timróir is fearr ag fáil on douche, no whatever it is, the prize or the award ach fós cicomh tábhaach agus atá rudaí cosúil le sin. Agus le mé gurí bheith condescending nó aonar sa tásúil agam ag leabhart agus gcónaí bín beagán bortha nuair bhí mé ag leabhart faoi topicí níos dáire an bud Carla. I'm also a bit worried when I speak about more serious topics on the podcast that people are going to kind of misunderstand it or not even in terms of the language ní ag leabhart maidir leis an bhfuil gan óin, but just I might not get across the point I'm trying to make. I'm not trying to be condescending or negative towards anything there. Níl mé déanú iirecht a bheith like diúltach faoi aon rud an sin so the broner mas rud é go rá chuma go rá mé ach just ceapan go sé sin génta agus le cúna déag by fear na man in an déanú gomá agus beidir an bua áil ceapan go siad gimmert in aine Franca against France sa chluhí ceathrú canis nimime cín se ceapan go sé in ai na Franca mar chail siad an drocóir in ai nua hélan. Ach, cad eile a bhí, well, actually, ní mé creitníar sin. Mar an fá ra mé gur leabhart faoi, agus an fá ra sé sin min sin, mar dúirt mé nar bhí méid dul trí ag fécant sé an Irish Open, actually, inné tháinig an rugby aníos. Ach an sin bhí méid smaoineh bhí méid fécant ar gansaí nua hélan New Zealand's jersey agus thug mé fitar grá na blianta a bhuaigh siad ceapan grá sé rénos na blianta a bhuaigh siad an current down the river shows whatever need check no chaní gofil sa trí nílas agam. I don't know when they won it. Ceapan grá sé buinse le sin. I think it had to do with that rénos. Agus an sin bhí méid smaoineh well thosaí current down the rugby na bhar. The males or the men's were World Cup in 1987, ní go the shocked. So Kinser nor thosaí beidir an chin le hain am rág tí gábhil sa trí, gábhil sa hain, hart ar an am sin. Agus hu méid G an Wikipedia page, agus tá sé crackáilte. So, thosaí sé in nídéag nócha hain, 1991. Seo cúpla rud ó the Wikipedia page. The 1991 Women's Rugby World Cup was the first Women's Rugby World Cup. Okay.
The tournament was not approved by the International Rugby Board, yet it still went ahead despite the disapproval of the sport's governing body. Should ní ag nócha hain. Now, in fairness, ní déireann sé na fána an seo nó cén fá nach raibh approval acu agus mar sinnde ach Arenos. France confirmed their participation only minutes before the draw was made on the 26th of February, agus ní raibh sé sin ach cúig seachtain ribh on Crave A1. That was only about 5 weeks before the championship itself. Representatives of the IRB, WRFU and RFU attended the final, but it was not until 2009 that the IRB officially and retrospectively recognised and endorsed the event as a World Cup. Gaeilge san ní, tá mis sé gláirt an sin faoi Thierry Henry the handball, so fós bhí sé sin Gaeilge san ní. So hart ar an am céine bhí an IRB fós agrá ní World Cup é seo. Agus níl saman rá sé ní cethir bhí sé sin an chéad ceann eile 1994 is the next one bhí sé sin freisin ní choiríonn sé sin mar World Cup, that doesn't count agus mar sinnde. Ní rá sé acrasúil ar fa 8 law. It's only on over the course of 8 days. It was largely organised by 4 women who were with the Richmond Women's Rugby Club. So real kind of, low cost, let's say. The International Rugby Board decided not to sanction or support the tournament. It was run on a very small and tightly controlled budget. Cadella. The organisers were looking for a strong rugby community, which Wales possessed, and Cardiff offered help, including paying for the welcome ceremony and closing dinner. The tournament made, it was in Wales, tournament made a financial loss due in some part to the fact that the men's 1991 Rugby World Cup was also being held in Europe that year, with some matches being staged in Wales. The women's tournament explained disappointing attendance revenues and the failure to attract television contracts or sponsorship. Another financial drain was due to the Soviet Union team being unable to pay its hotel and transport bills, as the Soviets were not permitted to leave the country with hard currency. The team had hoped to survive by bartering goods such as vodka and trinkets such as Russian dolls. These activities were curtailed after they aroused the attention of HM Customs and Excise, and the Soviets relied on contributions by local Cardiff businesses to survive. Among the lesser experienced teams were Japan, with no prior caps, and Spain with 1 prior cap from a 1989 28-0 loss by the French. In náire agus a bhí sé sin arsúil in níd nócha hain agus bhuaid na stáitíntia. Would you believe? I'm fairly sure, didn't they? Final stáitíntia níd sasna a sé. Agus an sin má échan tú cúpla gena físeánaí an sin ar YouTube ón tournament. Tá sé súla a kickabout at the park. Agus ní méid láirt faoin caid an rugby. I'm not speaking about the rugby standard there. Ach ní smó faoi an méid daoine bhí ann agus, an méid spectators, an lucht leanúna na daoine, an lucht féchanna freisin na daoine féchan sér. So rís dochreid agus cigóhíntaach an dul chun chéine tá Déanta ag sport na man, the improvement in the progress of women's sport. I'm sure someone who knows a lot more about it could tell me if there's still a long way to go. There probably is. Ach, dochreid cigóh tapi agus a rion an down agus a rion ruddy, and thankfully that's an example of something that's changed for good. Níl mór an eile. Irish Open freshen, the Amgen Irish Open ceapan bhíar na tráchtar na tráchtóirí go leiscail. The commentators, they were told you have to mention the sponsor when you mention the Irish Open or Ireland at any point. One or two mar gcónaí dúirt siad winner of the Amgen, ní raibh siad an Americanic, winner of the Amgen Irish Open, Rory McIlroy. Doing well here at the Amgen Irish Open is Henrik Stenson or whatever. So bhuaigh Rory McIlroy sa playoff an sin bhí mise imithe actually gimmert beganín snooker le cara egg, and I was out playing a bit of snooker with a friend, so I missed actually all of it except I got back for the last playoff hole. Bhí me ras sa teach just by chance. Trí himpeiste is dócha sa teach chun féchans an bowel déarnach sa playoff agus bhlín do chreidsa. The McIlroy Masters bhúchans inis an Irish Open agus inis by an chance aige chun an clean sweep. Only clean sweep, but just blin
Aontacht bliain fearfa beagnach a chréithnú leis an Ryder Cup in Nua Eabhrac. Ceapan gúil sé Nua Eabhrac i gceann caiiciís tá sé san stáit aontaithe ar aonú agus a gcónaí is cuma má tá sim agat i gcalh na muna bhfuil a go thuirithe má tá sim agat sa gcalh. Tá an Ryder Cup mar ceann de na rudaí is fearr agus ceann de na himachtaí sport is fearr sa féileadh in the calendar. And I love sporting events that are once every 2 years. Like the World Championships in Athletics next week as well, so Náisiúnta by an Déanta ag tosú an tachtan so gan orintha ceir bliain agus bíonn sé beagnaí na America gach bliain ní bhóchíonn sé chomh tábhachtach an sin. It doesn't feel as important nach gach darmh bliain every second year sin an chuí hon a dhéanamh. So ag tú go mBéarla fécinn sé beagnaín den Náisiúnta agus an Ryder Cup chomh má tá neart sport ar siúil. Mi bhíán fóver in Molina ag fécinn sé an ar fón sin an sport is fearlam freisin bhí Ross san Idal initially ar an deir seachtainna bhuaí Max Verstappen actually ag tá sponsor ríis cin fá dumsa réanús agus ceapam go mbeadh an chuid is mód dhaoine ar comhainn sin le seo. I think most people would agree with this go bhfuil sé mar an tiománaí is láidre in F1 na léithanta seo. Bhí session an Ross in Idal in Monza ceann sin na tracks is fearr a ríis ceapam go mbeadh an chuid is mód dhaoine ar comhainn sin lom le sin chomh bhuaí session agus náras sa dáráit Piastri sa tríomháit agus tá Ross Aontacht ganis agus trídín took a great battle idir Piastri agus náras le haid an chréibh le haid an chréibh mlín a gábhfuil fé cuaig agus ní thar líonn sé go minic san F1 go mín tríd den chréibh. It doesn't happen often in F1 that there's a championship fight beidir orháin ga cuaig bliana sean chéad ceann ó gábhíle is a fithe hain go leiscail 2021. So ní Ross fáca má tá 6 sima the F1. This is the time of the year to start watching it, and in between now and December 9 great races ní Ross ínta well 8 Ross ínta agus Las Vegas as well. Las Vegas my least favorite race comfortably. An Ross's massa dumsa Gaeilge. It's utter woke nonsense, to use a famous phrase. Utter woke nonsense atá ann. Ach, seach sé sin tá na Rossí eile go hinnta gur fad agus ag tinú go mór le sin agus le cúnaidé. An rud is fearr gur féidir bheith agat is dócha mar fan den Formula 1 sin go bhfuil an trid fós ar siúil sa Ross dearannach that the race is still on and the fight for the championship is still on going in to last race. So le cúnaidé by sé sin agin in Molina. And that's it. I don't want to bore you guys or harp on for too long. Níl mé géirí leanúint agus just a bheith a chur ladsrán ormh ar fa an numracha ama. Big thank you gur míle mágah as a bheith ag éisteacht agus as a bheith taú leis an budcréile. Laura me live Arish again cúpla well again seachtain one ní muid ag tógáil sus. We're not taking a break. By Rash on Tachtan Shahugan ag tú go mór le sin. As always, if you're learning the language, which you probably are if you're listening to this version of the podcast, mar tá géisteach leis an legan seo in fudcréile neart rudí eile le fáil ar patreon.com/learnirishonline. No Learn Irish Online air on Patreon app. That's where the membership is and all the videos and podcasts. Agus chomh le sin. Tá an dul go learnirishonline.com. Má tá tú ag géirí chlórú ar ceann denar chórsaí if you want to sign up for one of our courses. Gur mí magi le ró me live an Tachtan Shahugan slán agus bannacht go bye and God bless.